Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Ovom prilikom ću vam pokazati koje sve opcije na Viberu postoje i kako se koriste. Pa da počnemo. Uđete u Viber, a zatim u podešavanje, a onda u nalog. A zatim u izrade rezervne kopije Vibera. Znači, pisat će vam napravite rezervnu kopiju vašeg ćaskanja da biste ga trajno sačuvali. Vratite ga kada ponovo instalirate Viber na drugom Androidu uređaju. Znači, ukoliko želite da vam se vrati sve, znači kada napravite rezervnu kopiju, da to bude uključujući vaše fotografije, video snimke i sve ostalo, znači kliknete na ovo, štrikirajte ova dva polja. I preko naloga napravite rezervnu kopiju ćaskanja i svega ostalog na Viberu. Onda kliknete napravi rezervnu kopiju i to će vam biti automatski napravljena kopija svih poruka, ćaskanja na Viberu, slika, video snimaka i ostalo. Vidite sami malo, samo da se čekamo. Evo, uspješno je izrada rezervne kopije završena. Vidite i sami, napravljena je rezervna kopija preko Google diska. I to je bilo što se tiče rezervne kopije na Viberu, kako da napravite rezervnu kopiju da bi vratili vaše poruke i ostalo. A ovo je ukoliko želite da ih vratite, tu kliknete. Znači, pisat će vam vratite vašu istoriju ćaskanja. Sve poruke u ćaskanju sa vašim kontaktima će se, znači, uspješno vratiti kada kliknete na ovo vrati odmah. Vaša sačuvana rezervna kopija će biti vraćena, ovaj postupak može da potraje. Znači, vi ukoliko želite prije samog početka ovo, kada sačuvate kopiju, izradu rezervne kopije svih ćaskanja, medija i ostalog, tiče slika, fotografija, video snimaka, znači, ukoliko ste mijenjali uređaj ili bilo šta drugo, znači, kliknete na ovo vrati odmah. I tu će vam se, vidjeti sami, istorija poruka svih uspješno vraćena. I to je bilo što se tiče izrade rezervne kopije, kako ih vratiti i sačuvati i tome slično. Znači, izađete iz ovoga, onda ovo kliknete ovdje stoni računari i tableti, ukoliko želite da preko desktopa ili računara radite ili tableta, isto možete da instalirate, ima link pomoću kojeg možete da instalirate da radite isto Viber da imate kao i na telefonu i tome slično i da preko njega radite računar. Kliknete tamo promijeni broj telefona. Znači, pisat će vam promijeni broj telefona. Promjenom broja telefona dalje će ostati sve kao što je bilo, samo na novom broju telefona. To neće uticati na vašu ćaskanje zajednice na replice podešavanja. Zatim, obavijestit ćemo druge korisnike o vašem novom broju telefona. Svi Viber korisnici koji imaju sačuvan vaš trenutni broj telefona u svojoj listi kontakata primit će obavještenje o promjeni vašeg broja. Vi kliknete na ovo nastavi. Tu unesete PIN, izađete toga vaš broj, potvrdite koji je novi i tada će stići kada ga kucate svim vašim korisnicima novi broj vašeg telefona. Biće obavješteni o vašem broju novom telefonu. Izađete iz ovoga, zatim uđete u privatnost. Kliknete ovo verifikaciju 2 koraka. Verifikacija 2 koraka. Morate da donesete svoj PIN pri ponovnoj registraciji svog telefona u Viberu. Kliknete na ovo promijeni PIN. Onda će vam pisati verifikaciju 2 koraka. Kreirajte jedinstveni PIN za dodatnu bezbjednost. Ovaj PIN će vam biti potreban kada ponovo registrirate svoj broj telefona.
Znači, odaberete sami PIN koji sadrži 6 cifara i ukucate i neće ga zapišete, tome slično da ne bi ga u slučaju zaboravili. Koliko ga zaboravite, morate ga resetovati. Evo primjera radi, ja ću da ukucam 6 jedinica. Kliknete na ovo, kad odaberete broj koji želite, znači da kliknete na ovo sljedeće. Ovdje ga ponovo morate potvrditi svoj PIN, ponovnim unosom ispod. Znači, ponovo ćemo sljedeće. I onda vaš PIN je uspješno napravljen. To je što se tiče verifikacije 2 koraka. Onda sljedeća opcija je dijeli status na mreži. Možete da promijenite ovo časkanje, ovo podešavanje jednom na svaka 24 sata. Znači ovo kada ugasite polje koje je štrikirano, znači tada će biti sakriveno vaš status na mreži, znači neće moći vaši korisnici da vide kada ste na mreži, a isto tako i vi njih. Sljedeća opcija je pošalji status pregledano. Isključivanje ovog podešavanja će od vas sakriti status pregledano i drugih korisnika od vas. Znači, isto tako da vaši korisnici neće moći da vide poruku kada im pošaljete, da bude pregledano, a isto tako ni vi kada oni vama pošalju. Prikaži svoju sliku, sljedeća opcija, dozvoli korisnicima koji nisu u vašim kontaktima da vide vašu sliku. To isto koliko želite možete da prihvatite, a možete i da ne prihvatite bez samo isključivo vaši korisnici da mogu da vide vašu sliku. Podijelite svoj datum rođenja, dozvolite prijateljima da dobiju obavještenje o vašem rođendanu, to je u redu, to prihvatite. Automatska provjera spama, dozvolite Viberu da provjerava da li poruke o nepoznatih pošiljatelja sadrže spam ili neke zlonamjerne lozinke, i tome slično. To ukoliko želite možete prihvatiti, uključiti, ukoliko ne možete i da ne prihvatite. Znači, sljedeća opcija koristi direktnu komunikaciju, poboljšava kvalitet poziva, ali otkriva vašu IP adresu drugim učesnicima u pozivu. Znači, opcija treba da vam bude uključena, da bi vam bolji bio kvalitet poziva. Iako ipak otkriva vašu IP adresu. Dozvoli preporuke prijatelja, dozvolite Viberu da vas predloži osobama koje vas možda poznaju, to je u redu, to prihvatite. Kontrolišite ko može da vas doda u grupe. Znači, ovo možete da odaberete bilo ko, dvije opcije ili u moju kontakti. Ja bih vam preporučio da samo odaberete moji kontakti, da vas mogu dodati u grupe. Blokiraj listu, to koga želite da blokirate. Znači, tu su svi korisnici koji su blokirani. Sakrivena časkanja. Ovdje možete da promijenite PIN ili da resetujete PIN za sakrivena časkanja. Prije toga morate unijeti 4-cifreni PIN i tada ste napravili, znači, 4-cifreni PIN za sakrivena časkanja kada se nekim dopisujete. Isto također, ukoliko recimo zaboravite vaš PIN, onda možete ga resetujete. Pisat će vam da li ste sigurni da želite da resetujete vaš PIN, svaka sakrivena časkanja, uključujući njihove poruke i medije, bit će izbrisani. Vi kliknete na ovo da, ukoliko ste ga zaboravili, ukoliko niste, ne morate da ovu opciju koristite. Ovdje saznajte više o sakrivenim časkanjima, kako da upravljate njima. Lični podaci, to će vam pisati prikupljanje analitičkih podataka i dozvole personalizacije sadržaja. Tačnu lokaciju ćemo koristiti mi i naši partneri povjerenja da vam pružimo lokalizovane usluge, to ne morate prihvatiti. Ove ostale dvije opcije prihvatiti.
zahtjev za vašim podacima, vaše Viber podatke možete da izvezete i preuzmete. Podaci će biti poslati Viberom aplikacijom vašem mobilnom uređaju, vaši podaci neće biti isporučeni ako deaktivirate vaš nalog prije nego što ih primite. Obrišite vaše podatke. Vi imate potpunu kontrolu nad ličnim podacima, možete da ih brišete sa Viberovih servera u bilo kom trenutku. Vaša istorija poziva i ćaskanja neće biti obrisana i moći ćete da nastavite da koristite aplikaciju. Kada se podaci obrišu, potvrdna poruka bit će poslata vašem uređaju. Imajte u vidu da izbrisane podatke nije moguće povratiti. I vaš PIN kod za zaštitu lozinkom će također biti deaktiviran i vi kliknete na ovu koliko želite da obrišete podatke. Sve sa servera, sve podatke na Viberu koje imate, bit će izbrisani. Što se tiče toga, onda uđete u sljedeću opciju obavještenja. Prikaži pregled poruke. Znači, to će vam pisati. To vam je recimo za vaše korisnike da im se prikaže pregled vaše poruke koje im pošaljete, a isto tako i da je isporučena isto tako i vama od njih. Znači da je pregledan poruka kada se pošalje. Kontakt se pridružuje Viberu. Dobijete obavještenje kada se neko od vaših kontakata pridruži Viberu. To je u redu da bi znali kada se neko od vaših kontakata prijatelja pridruži Viberu. Dobijete obavještenje o rođendanu, dobijete obavještenje pisaćem o rođendanu na traci za obavještenja vašeg telefona. Znači da dobijete obavještenje o rođendanu kada je nekom vašeg kontaktu rođendan tome stiče. To je u redu, prihvatite. Prikaže posjetnike za rođendane, prikaže posjetnike u listama za ćaskanje u ćaskanjima 1 na 1. To isto u redu možete da prihvatite, da uključite. Znači, to su posjetnici kad kome vaših prijatelja ne obrnuto vama i tome slično nakon drugom rođendana. Pa da bude na traci ili da se možete posjetiti kako vam rođendan. Prikaži obavještenje za istraživanje. To isto neka vam bude uključeno. Prikaži obavještenje za komentare. Primajte obavještenje za odgovore na vaše komentare u kanalima i zajednicima. To isto neka vam bude uključeno, to je da prikaže obavještenje za komentare, tome slično kao neko šalje. Ili ukoliko imate kanali, tome slično na YouTube ili na drugoj platformi, onda ili što se tiče ove Viber aplikacije. Osvijetli ekran za poruke. Ekran će se osvijetliti za dolazne poruke. To je u redu isto. Bude uključeno. Zvuci odlaznih poruka. Znači, kada pošaljete nekome poruku da vama neko da bude, da se čuje poruka, znači zvuči signal što se tiče, to će biti zvuci odlaznih poruka. Znači, da je primio poruku i da mu stigne sa zvučnim signalom. A tako isto i kad nekom pošalje poruku. Ali to je većinom za vaše korisnike i na koje druge osobe kojima šaljete poruke. Tako na to se odnosi. Sljedeća opcija pisat će koristiti sistemske podatke. Ovo neko je uključeno. Znači, melodije zvona MP3 koje možete da preuzmete neki od datoteka i da ih koristite na Viberu, a ne recimo da vam zvoni samo obična melodija. Evo recimo ovo kad isključite nećete biti u mogućnosti da možete da preminite ovo, da postavite neku melodiju MP3. A kada uključite, kliknete na ovo, onda pisat će vam ovdje kliknete na melodiju zvona, da uđete, izaberete neki fajl od ovih na koji ste preuzeli, ste čuvali melodiju MP3. Evo kao recimo ja u ovom slučaju će biti muzika, sve će vam se prikazati MP3 muzika koju ste preuzeli. I tada ćete moći da izaberete pjesmu koju želite da postavite
da vam zvoni. Evo kao recimo u ovom slučaju ću postaviti to da li na Sakića Zore pije. I ova pjesma će ovdje da vam zvoni. Kada vas neko zove, kliknete na ovo da potvrdite OK. Ja vidite, uspješno smo postavili melodiju MP3 da me zvoni na Viberu kada me neko poziva. Tako čisto i vas kada budete odlučili i postavili neku melodiju MP3 tj. pjesmu da vam zvoni. Tako čisto vam zvoniti kada vas neko poziva. Zvuk obaveštenja. Ovo vam je vezano za poruke kada vam stižu i šaneti ostalo. Znači prikaže obaveštenja, dozvoli putujuće obaveštenja, zvuk, vibraciju i na zaključenom ekranu. Sve ovo treba da vam je uključeno. Zadnja opcija je vibriranje prilikom zvonjenja. Znači, ova opcija može znači da vam bude uključena, jer da vam vibrira telefon kada vas neko zove, a možete da je isključite ukoliko ne želite da vam vibrira kada vas neko poziva na telefon. Može se vam pozivi i poruke, to isto treba da bude uključeno. Ova opcija prva pritisnite i unesite za stanje taster, to ne mora da vam bude uključeno. Ova druga prevucite na desno za odgovor na bilo koju poruci da biste odgovorili na nju, to je u redu. Prevod poruke automatski konvertuje burmanski sve poruke u formatima. Znači to ne treba da vam uključeno. Primajte obične pozive sa Viberom kada je moguće. To je u redu. Uključeno, potrebite senzor blizine uređaja. Ekran neće biti aktivan tokom Vibera poziva zbog senzora blizine uređaja. To je u redu. Ovo drugo ne morate ništa da prevodite. Mediji sačuva galeriji. Dozvoli Viberu da automatski sačuva medije u tvoju galeriju. To je u redu. Viber vodeni žig, dodajte vodeni žig na fotografiji video snimke kreirane pomoću Viber objektiva i GIF-ova. To je u redu. Ovo ne morate automatski da preuzmete medije preko mobilne mreže, automatski preuzmi medije kada ste povezani na Wi-Fi. Automatski reprodukuj video zapise, dozvoli automatsku reprodukciju video zapise nakon preuzimanja, to je u redu. I ograniču upotrebu podataka, to ne morate da prihvatite. Izađite sa ovoga. Kliknite onda na sljedeću opciju memorije. Ovdje možete da obrišete datoteke cache memorije na Viberu za vaše korisnike. Znači da on ne zauzima veliku memoriju. Znači samo kliknete na ovo, obrišite datoteke cache memorije. Pisat će vam koliko je oslobođeno vašem uređaju. Izađite sa ovoga. Izgled. Automatska tema. Viber automatski prati temu vašeg telefona. Ovdje možete da izaberete temu svijetlu ili tamnu. Možda vam bude tamna ili svijetla, ali u svakom slučaju bolje svjetla tema. I ovdje možete da promijenite podrazumijevanu pozadinu. Što se tiče toga, onda kliknete na ovu zadnju opciju opšte. Ovdje vam je recimo prvo jezik da promijenite. Koliko želite ne samo srpski, nego neki drugi jezik. Tu možete da promijenite, da izaberete ili engleski i tome slično. I onda kad izaberete znači jezik koji želite da koristite, štrikirate tu i na ovom gornjem štriku. Tu da potvrdite. I onda će biti primijenjeno da vam taj bude jezik koji ste odabrali. Izađite iz ovoga. Prikaži ikonu Viber statusa, to ne morate, prikazuj sve kontakte, to je u redu, da bude uključeno. Uskladi kontakte, dodajte Viber kontakte u kontakt uređaja, to je u redu, neka bude uključeno. Ovo drugo ne mora biti uključeno, tvori veze interno, niti uređivanje snimaka. Koristi proxy server i ovo drugo ne mora. Vrati podrazumijevanje podešavanja Vibera. Ako pritisnete nastavi, vratit će podrazumijevanje podešavanja Vibera.
možete da otkažete. Licence Vibera i ovo izađete, ukoliko želite da izađete iz Vibera, izlazak će ograničiti vašu dostupnost i možda nećete primati pozive poruke na Viber. Otkažete, to nemojte da prihvatite. To bi bilo sve u ovom klipu. Nadam se da vam se svidio. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti uskoro objavljeni. Pozdrav, do gledanja.